हाय हेलो नमस्ते। आशा करुच्ची भलरे थे समस्ते। पूजा परिवार को स्वागत। आईटा हूँ 2024 को शेष हाँ को जाऊँगी 2025 आग को आसूची। तो से समस्ते आम कि भोजी रखी था बण भोजी कौटी की बुलिया को जीवा को मंदिर को जीवा निज फैमिली सहित किसी शेयर करवा बहुत किसी एमती। तो सेमती आमे भी रखीचु। अच्छा देखा आम कौटी भोजी करचु केमती करचु कि दांत बर्तमान स्टार्टिंग आम कोल्ड ड्रिंक्स रही आम बर्तमान कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँ। आम समस्ते जाइचु बाकी लोक आमर अदर गाड़ी अच्छा आउ कि लोक ये अच्छा जेहेतु ठंडा दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीवाटा गोटे जस्ट गोटे नॉर्मली। बर्तमान ये रोसई चलती मु छुंक देती मझिरे आउ स्टार्टिंग रू देखनी मझिर अच्छी रोसईटा एक्चुअली रोसईटा मु करनी जस्ट वीडियो मुझे खड़िकाटा धरती। यहाँ हूँ बण देखो बण भितर मांकड़ मैंने आम कि प्रकार हैरान करते जो टाइम कि समस्ते मंदिर को पलैते से बहुत हैरान करते। आम मात्र 2 जन थिलु ये आम सहित ना गेम खेलुले आम एपटे गोड़े से सेपटे जाते सेपटे गोड़े एपटे जाते बहुत मजा आसला ना बण भोजर एक्चुअली जोड़ा कहते गोटे डालमार छुंकटा हूँ मेन ये बण भोजरे ये आमको ही छुंक देती बहुत हैरान कर बहुत इंटरेस्टिंग कथा या ना मुझे जो बड़ खड़िकाटा रखी से खड़िकार ही गोड़े बहुत भल ही लगुला सहित खेलिया मैंने बहुत भल भी थे पूरा मनीष परिका चालीचरणी मत लगिला पूरा गोटे भलसे गोटे जरी को धीरे से खोलिले खोलिकी भर खाଇବା बाहर कर आउ एमाने देखिए भी बहुत सुंदर बहुत क्यूट देखा होते मुहटा बहुत सुंदर लगुला। तो मुझे सहित बहुत मजा करी सॉरी से भिडियोटा मुझे रखी पारनी जोटा कि मुझे गोड़ौली कहीं भिडियो मुझे करुँगी समस्ते मंदिर को पलैते आम केवल 2 जन सीट थिलु जड़े रोसे करते मुझे ही गोड़ौली आ भिडियो करुँगी जो कि मो गोड़ेवा स्टाइलटा देखी ना आप देखी हसी था। बर्तमान देखो आम रेडी हो आम रेडी आम 3 जन आम फैमिलीटा आम रेडी होवाई मुझे पूर्व दिन पार्लर जाकि चुट्टी एमती काटिक आसती कारण बहुत खुशी थी भोजी हम जा ये हूँ आम ऑफिस स्टाफ यांक मान सहित आम भोजी कर बाटर गला बहुत मजा आसला बहुत मजा कर जाऊँ। ये देखो ये रास्ता देखी जापर कौ जगह जाइए गेस कर कहले आम कौ जगह जाइलु देखा कई जन कहीपर आम कौ जगह को जाइए जो रही आंब एक्चुअली कथा कौन कि आंबटा मिलला बाट तो मुझे मोर गाड़ी रे गले जस्ट टिके मुंड फुंड बुलाए तो मुझे भाविली कि बाट सारा खाई खाई गले आउ तो मुंडटा बुलेबनी से मु आंब आ गोटे थिला करमगा रखी आउ किछि कोली रखी बाकी खट्टा भी किसी नहीं तो आम समस्ते मिसिक खाई खाइका जीवु बोली तो बाट सारा जहाँ जमी खाई जाइलु करम गुड़ा खाई दांत गुड़ा बहुत खट्टा ही जाता जो थी कि आंबर आवश्यक पड़ नाला से आम साइड कर देचु जेहेतु मो हाथ फांका नाला मुझे गाड़ी आगे रखीदे तो ये रास्ता हूँ आम जाऊँ कटक रईटा थिला को जगह काईमाटी जोटा कि कपिलास रोड आम एक्चुअली कपिलास मंदिर टू 1 किलोमीटर पछक भोजी करूँ मंदिर जाकि बुलिक आसलु मुझे ये जेहेतु कपिलास मंदिर एवं जाइली से भाविली मुझे रोसे करी से टाइम तुम मैंने बुली आस तो से जाकि बुली आसते समस्ते जाइए आम केवल 2 जन थी मत डर लगे बोली आम सार जाइन मत जगह सी रहिले बोली बेटर है ना जो मांकड़ दल आसते मत खाइला मत खाଇବା जो बहुत पसंद मु खाଇବା गुड़ा गोटे स्किप कराया चाहेनी तो मुझे खाଇବା गुड़ा सब रखे। जंगलटा देखो जंगलटा केमती देखा ये हूँ मो फैमिली सहित जेहेतु ये वर्ष भोजी मो फैमिली नथिले तो मो ऑफिस स्टाफ सहित जाइली से मुझे भी टाणी भितर रखीदे मत भल लगे मो फैमिली सहित कौटी गले बहुत खुशी लगे भोजी बहुत मिस कर बेसिकरी मो भौणी को बहुत मिस कर बहुत मजा करे तार मोर ही बेसी इच्छा थाए बण भोजी बाहर को बुलाबुली करने आम घर भर आम 2 जन ही बहुत इंटरेस्टिंग था बुलाबुली करने देखो आम पिला सहित कि सुंदर मजा होटा आर वर्ष आम भोजी करूँ यहाँ भी से कटक धबलेश्वर पाखे था
ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛରେ ଗୋଟେ ଓହଳ ଥିଲା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ଆସେ ମାମା ତୁ ଚଢ଼େ ମୁଁ ତତେ ଝୁଲେଇବି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂରେ ସହ ଯାଇକି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଝୁଲଉଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସାହିଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲା, ସେ ବି ମୋତେ ସେମିତି ଝୁଲଉଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା। ସେ ମାଉସୀ ତମେ ଖେଳ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠି ଭୋଜି, ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ, ଭାରି ମଜା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ମୋ ମା, ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାନ, ଇଏ ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା। ଏମାନେ ବଜେଇବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ବାଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ଯାହା କଥା କହୁଥିଲି ଇଏ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା ମିଶିଉଲୋ, ତ ସେ ସବୁ କଟାକଟି କରିଥିଲା। ଏପଟେ ଆମର ଡାଲି ଭସିଯାଇଛି, ଏପଟେ କୋଳି ନେଇଥିଲୁ, କୋଳି ଖାଉଛୁ, ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ସମସ୍ତେ କୋଳି ଖିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚିପ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଚିପ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏପଟେ ପାଣି ଫାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ରଖିବାର ଥିଲା, ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଏଇଟା ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଦେଖାଉଥିଲି, ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ତ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଗଲୁ, କେମିତି ଭୋଜି କଲୁ। ଆର ବର୍ଷ ଭୋଜିଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିଥିଲି। ନହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭୋଜିରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଭୋଜି ବସିଲେ ମୋ ଭାଇ ଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ବାକି ଆମ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷର କପିଳାସ ପାଖ ଭୋଜି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କାଜୁ ବଣ, କପିଳାସଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ପାଖ ହେବ ବୋଧେ। ତ ଏଇଟା ସେ କାଜୁ ବଣ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭୋଜି କରିକି। ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସିନସିୟର ଭାବେ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି। ଫେର୍ ବି ଯେତିକି ବନେଇଛି ମୁଁ ସବୁତକ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଟେକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ଆମର ସପନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ତ ପାଣି ନଥିଲା, ଫେର୍ ବି ପାଣି ଥିଲେ ବି ଆମର ସେ ପାଣି ଦରକାର ଆସିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ପାଣି କେଉଁଠି ଥିବ ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରୁ ସବୁ ନେଇଥିଲୁ। ଇଏ ସେପଟେ ମୋ ଭାଇ ପୁରୀ ଝଲଲେ ସିନା ପୁଣି ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବ। ଯାଉନି ନା, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁପର ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଫିଟିଂ କରିବା। ସୁପର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାର୍ରୁ ପାଣି ଆସିବ। ଢାଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଢାଳି ପାରିବେନି ନା, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିଟା ଢଳା ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଇଏ ମୋ ଭାଇ ସବୁତକ ଜିନିଷ ନେଇକି ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ତା ଅଫିସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରୁ କରିକି ନେଇଥିଲୁ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା, ସେଇଟା 10:10। ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଆଗେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଯେଉଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ନା। ଆମେ ଘରୁ 8ଟାରୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଦୀପ୍ତି ବି ଆସିକି ଆଳୁଦମ୍ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ସପନ ଭାଇ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ କଲେଣି, ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କର କି ହସ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ କିଛି କମେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହସ ଏଜ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛ, ଶୁଭା ଯାଉନି। ଓକେ ଓକେ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମର ଭାବୁଛି ପୁରୀ ଖିଆ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟାଇମ୍ 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହିଁ ଖାଇବା। ଯେହେତୁ ଆମର ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ କୁକର୍ ସରି ସେ ମୋ ଭାଇ, ତ ସିଏ ପକୋଡ଼ା ବେଶ ଭଲ ବନାଏ। ତ ସିଏ କହିଲା କି ସବୁ କାମ ସମସ୍ତେ କରିଛ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବି। ଆମେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତୁ ବନା, କାରଣ ତୋର ଗରମ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତୁ କଡ଼ାରୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ଆମେ ସେମିତି ଖାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ତେଣୁ କରିକି ଏମିତି ଖାଇବୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଗଲା ରୋଷେଇ ପାଳି। ରୋଷେଇ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ମଟନ୍। ତ ଅଧିକ କିଛି ଆଇଟମ୍, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଦିନ, ଅଧିକ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆମେ ବନେଇ ପାରିନୁ। ଆମେ ଏତିକି ବନେଇଛୁ। ଏତିକି ବନେଇକି ଖାଇକି କେମିତି ସେଠୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ, ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ। ହଁ, ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଭାଇର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କୁକର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କୁକିଂ କରୁଛି କେମିତି।
बर्तन समस्ते खाएर व्यस्त समस्ते खाऊँ समस्त थाली सरी जाइए सरी जाइए समस्ते गरम गरम खाए बोली सरी जाइए बर्तन भात को मटन भल से चलती जेहेतु पकड़ाटा अधिक खिया मटन भात खायापी कहार इंटरेस्ट नहीं फिर भी रोसे तो करचु ना खाइबू सब हल्का फुल्का खाइले कारण सफिशिएंट मटन टा खाई दीचु खाई सारा ओह कि आखि तापरे बादल भाई उठी कले दे